Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Tiyo muna pa sa ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Nasudi nga ayan. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Kasta kadilatan ti biyag mo, January. Manutawan mo. Saan ka kadipaya makapanunot na mga asawa? Api ka di ada kayo ti masikuran, mama. Saan nagtupay ang masikuran? Di mo kunaan, ngaglaklakay kalata na baro. Saan met? Ang madanon tulat ta. Kaanon tupay. Awan maten parikot ta may sakan nga arkitek. Mangisursuro ka pa'y iti may sakadagiti nalatak nga universidad. Mama, saan aday tati parikot? Imposible nga awan pa'y nabirukam ana magpitik ti tapusom. Oh, anya nga ron ti mabalin ko ngay? Sakad, awan lakit anda kayo itiklap itigayem mo. Pangiliwiliwagan lang iti bambanog, mama. Di mo kunaan nga ijay ti pagbirukam iti asawaam. Saan mo ta? Anya ka na day tanga ibagbagayo man? Ay, saan naklaki di nga umanugot no kasta ti aramidem. Naasawaanen dagiti dua kakabsat mo. Si kalangan ti saan. Madanon to kun Ahmed. Saan kayo kumaunay nga agganat, mama? Ulitek, saan ko akayat ano sa dinulatan ti pangsiksik karudam iti agbalin nga asawam. Nay, sumber ka din iti trabaho mo, anak. Wantang. Gayam, ti agas yu saan nga liplipatan at tumaran, sakbay maturog kayo. Wen, saan nakapagdanagan? Di ba't lang aminan agimbag det sakit yu. Wen nga rod. Adamat ka din pimipian na. Ano nasayat, ano kasta? Naskan na makatrabaho akmanan. Tapno saan ka unay amarigatan para iti panagbiag ta. Saan nyo pagparikotan daytan? Uray kaskasano, adamat ka asi ti apo kada tayo. Saan tayo pa'y matalimangan amangan? Masya naklaunay iti anak ko. Sipon nagsakitak. Isuami ng ti maturturan kadagiti kasapulan mi. Malaksid pa iti gastusan na nga kadadala. Nempaglangan da nasingpot ti anak ko. Ngam narigat ikasasahan na. Agtrabaho iti rabi. Sa irapin na pailang ti agatal iti haldaw. Ngam pagyamanan milangan ti Diyos. Ta saan ngagsaksakit. Ikarigatak ti agpaimbaga. Masapo la makatulong akin kwa na. Oh, kasano pards? Alas 5. Lapasik lang dito yung aramidag. Sige, Abda pa pananta. iti sigod nga ayaw yang ta? Saan? Aday bagada kanya ka sa bali. Napipintas ka no dagiti serbedor ay siya. Di mo ko na nadagijay ti gagaram. Saan met? Ngam sa bali lang tiganas na nga uminom. No napipindas dagiti agserbikan ka. Oh. Wangayam. Awan ka diti klasimit ha? Ti kahit ko asawan, saan ka mampan mangisuro iti universidad? Anya ka kadi, holiday ita. Awan na sirrek. Ay, una ya. Angam siyempre, adala ta sirrek ta iti opisina. Naskan ngamin amalpas ko ti papa aramid da plano ti balay ti gayam ka. Wanan, pards.
Angam no, danas ka na papanaminton madamdama, okay lang. Oray siya lang ti mapan iti baro nga ayuyang. Tano magusto di ag sublita. Pards, nasapat ang samat unay. Dwala ang alamisahan ti okupado. May mayat tapno saan ana ariwawa. Sige, mabit lang. Tayo bakman ti waiter. Anya a waiter. Waitress ko naman. Aun gaya man niya. Miss! Oh. Kita mo? Kudno ana pipintas dagiti serbadora dito. Yes, sir. Good evening, sir. Anya ti order yo? Mangtad ka man iti 2 round ti serbesa, miss. Okay, sir. Ken sisig alapayag ti baboy, ha? One, sir. Sige, miss. Wait a minute, sir. Uy, Pards. Ah. Oh, Ah? agkiram ka mata. Anya ka no dayta? Ko, Pards. Di mo ko na nakayawan ka iti waitress da. Kunak no adda dito ni Don Solweta. Anya? Kaing-ingas ken kaluk alike na, Pards. Girl, I need you. I need your love. Sa di naman entayan mo, iho. Anya day ta sound sa amang mangag ko. Ada kayo manin itiklap. Kunak no da ka pay lang iti universidad. Di mamamat, anya nga universidad. Kat naawan mat klase ita. Ay, uwi na yan. Jaske, nalipat agpayan. Agpalabas kami lang iti oras kani sa gani dito bar. Agtagay kami lang iti sa magmamanwa serbesa, mama. Imawag namin iti landline ni Maricho. Kumustahan na ka? Oh, kasta ka di? Daw-dawatin na ti cellphone number mo. Ngam imbag saan ko akabisado. Please, mama, saan yung itadkan ko na? Kanayon man na namang disturbo kanyak day jay. Nasakit nga rod tinakam na ta saan nakaama kontak. Ginabot no na, mama, in-block ko. Isumit lagayam. Sorry, mama, jack type ni Maricho. Sabali nga minti ugali na. Okay. Saan kun nga ipilit? Amang ano agsubang tamanan. Mala, saan kayo unay nga agbartek manan ken isagani? Well, mama, agawid kami ton madamdama. Ibusan mi lang ti order mi. Alang nga Rudan. Bye. Bye. Ay, anya lakit din ti anak ko. Anya nga tangag paiso ti plano na itibiyag na. Sorry, sir. May parit kada kami ti mabayag ang makisarita iti customer. Kang runan ti makitable. Kasta ka di? Okay lang, maawatan mi. Mabalin ka di ang maamon ti madaydayawan nagan mo, adi? Siya na, sir. Sige, katadakas ka customer. Asikas wak lang ida. Excuse me. Oh. Shaina. Wow. Napintas anagan, Pards. Natural. Napintas mat a babae. Kunak lakit din no marabyan kayo man unayin ken isagani itinapanan niyo. Kunakmat nga pagbiit kami lang, mama. Agparelax kami lang. Day tanga talaang ti rason. Uno, adak iti
pagdadadaulam iti oras iti ababay. Awan, mama. Angam no bilang adda ka didakas na. Kaya't mo sawon. May isa ka a professional. May isa kang arkitek. May isa lang a babae asisik karudan ti pagtinagap. Narigat ahusgaan ti may sa tao, mama. Babaan lang iti trabaho na. Naglawag mo't. Adda ka di maibagam a professional kadagiti agtab trabaho iti club. Ano asino lati makaap-apros kada kwada. Anya? Lugar langan ti trabaho da. Weno ti trabaho da langan kat amom latan no asino dagiti agtab trabaho iti ay. Kasi iti nakunak, mama. Narigat ti manghusga iti pada tao. Saan nagaputa kas diyan ti trabaho na ket narugitan. Wenno nababan ti kinatao na. Anya? Laglagi pa niyo. At damat dagiti makunaan ang ngato kan di adal. Ngem rinuker met gayam ti aramid da. Parbangon na di sumangpit ka, anak. Ida masapa ka man na sumrak. Ada eksamen ko, tatang. San ka kade marigatan? Medyo, nga makabalakmat. San na bale, maturog ak tumanan inton sumang petak. Ay katun anak ko. Ganawan sir ko inton rabi Tada pa exams ko no bigat, kat saan ko akayat ti mabagsak. Oh, ay anak ko. Iso ang nagpakada kini boss. Ibawig to ni ti day off ko. Ag-duty akto inton day off ko, tatang. Oh, di awan na pulos ina naman ako. Amang ano, sakit ka magtitikas ta, kasasaan mo. Dakal ti kaasin ni Apo Diyos, tatang. Basta saan tayo asuminsina kan kuana. Kasya talaga di anak ko. Makikita tirigan na. Nagtrabaho sa agadal. Pagimbagan na lang tanasaya at tibos na. No malipit iti tuition na. Tultulungan na pa ikano. Sa bagay, makatawan lang nagturpusin ti anak ko no da kasi ti Apo. Kat siguro makabirok to matan iti napimpintas kan disente at trabaho na. Nakuray ko na mga awan madingar aramidan na akas kadagiti kakadwan ako na. Apasaray sumurot da iti customer da. Narugit kan nababalad da ti panagkita ti sabali kadakwada. Nagtrabaho iti kasjay a lugar. Girl, I need you. I need your love. At dagagarami di universidad ko nam, Pards? Wen, adala ang lakada kiti accounting office. Sige Siyak pailat makamo dito eh. Sige, Pards. No umay ti gayam ko, ipakitam kan ko na ti draft ti plano. Kan ti perspective plan ti balay na, eh? Awan parikot, Pards. Kat ti mismo plano. Ti floor plan. Kan daga ti bedrooms, living rooms, kan aminan. Ngem saan ang matkadingag bayag. O sige. Siyaklatan ti mang-explain no bilang kan manginot no anya ti kayat na. Wano adda changes na. Abok matakayam dahil ta, Pards. Mhm. O sige, napanakon. O sige, Pards. Sabi ko matamadanon ko ti chief accountant. Sorry, sir. It's all right. Agdarasak lang amin, tamala daw ako ni Klasek. Sorry again, excuse me.
naglokon. Sa bali mat kaming tikit kita, agore ka. Sa anak ka di anak bidot. Familiar kanyak ti... When? Sa anak lakit di anak bidot. Uray rabi kami anagam amma. Kanda mo kami anak kita. Ni Shaina tayo nasabat ko. Anya ti kunana. Maladaw iti klase na. O nga. Saan nga rod ani Shaina? Gawa niya, Pards. Nornos mo matlang ti ginagaramid yung universidad? Aging gaita. Saan pa anapunas iti panunot ko tinapasamak? Uy, arkitek! Ah? Oh, anyat mapaspasamak kan ka. Kasasaon na ka di isagani? Katwan mat. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, kunak. Saan mo ka di pa na ornos ti parikot mo ako nam? Dalpasan, ang iyong sabali ti pakariribuka kisagani. Tinakita ki di universidad. Saan ko nga mo nagtagtagay na pa kuno niya? Anya nga min tinakitam. Di mo kunaan nga alalya. Kaslakas jay. Anya? Amom ka di ang nakita ki jay ni Shaina. Shaina? Ti waitress iti club? When? Oh, anya ti kadana ijay? Kinapod no na saan anay gagara ti panagtindong parmi. Anya? Agdardaras ka no tamaladaw ni ti klase na. Syakmet. Sa bali ti nakaiturong ti imatang ko. Bayat ti ipapan ko iti accounting office. Oh, kaya't mo kadi asawan agad adal ni Shaina? Siguro. Oh, nagmayatan no kasta. May sa apokpok. Ay, may sa nga agpapay iti club. Agad adal. Oh, ibang klase, Pards. Kaya't ko amaamon ti kinapod no isagani. Anya ti, kahit mo asawa ni ti dayta. Nalpas ka din ti klase, manak. Wen tatang, nag-examine na klaang. At dapat exam ko inton bigat. Malangarod na ginanakapay. Wen tatang, sige, mapana ko niti kwarto. Kasla na bang bandog launay ti anak ko. Kasano na makaalay ti sakit na iti sobra apan nakabandog na. Agtrabaho ka nagadal. Pagpatingkaan ti kinaandor ti salunad na. Apay nga adda tayo at tao iti universidad. Saan mo't siguro nga agad adal? Wano, may sangata, Professor Ijay? Sana suminay ti panunod ko. No may sa professor, apay nga adda iti club. Girl, I need you. I need your love. Apay nga taday di at tao di universidad. Saan mo't siguro nga kat adal? Wano may sangata, Professor Ijay? Sana suminay ti panunod ko. No may sa professor. Apay nga day di club. Awan, Pards. Saan ka no asimrek ni Shaina? Nagpakada ka no iti boss da. Sa dino nga ti pagnanaidan na.
Saan mo't amang tad dagiti kakadwa na iti impormasyon. May parit kano kadakwada dayta. For security reason. Wen, mawatak. Apay nga interesado kay ti dayta. Saan ko nga mo no ape ang naadaan na kiti interes ang mga moy sa gani? Adda ka di panaggustom kan ko na? Awan mo ti kunak. Ang curiosity sake lang. Ngamin na idumduma da ito saan ka di. May saama ko na nababalay nga pagsapulan. Adagayang penasinaw kan addaan ambisyon iti biyag. Nasinaw ko na? Ang kuha. May sapay da ito akayat ko apanagnakan. Isa gani. No, kasta sumbrag ka nintong bigat, anak. Wen, tatang. Gusto nga rod. Bang rugiak matan nga trabaho no bigat. Kabaylan nyo ka din? Wen, nalagaan mo ti karkariton ko pang ika kadagiti mapidot ko a plastic bottle. Kanda duma pa pakiranura na basura. No, saan nyo pa kabaylan? Saan nyo kumapilitan ti Bagyo, tatang? Wen, saan ka ngagdanag? Diyak kaya't nagsakit kayo manan. Amo kanak ko. Kat saan ka madanagan? Saan ko akayat amay nayon pa paggastusam ti agas ko? Saan nga ti dayta? Ngam kasanan nagsakit kayo manan. Narigatan. Narigat ang maagasan ti sakit yo. Saan ko kaya mapukaw kayo, tatang? Patpatkin kayo, nay. Masyay na, anak. Da kayo ti inspirasyon ko kan mang tagkirad kanya. Ahawan, agyaman ako, nay. Kati kararag ko ti panagbaligi manak ko. Wen, tatang. Diyak kaya't nga nanayon latan akastoy ti kasasaan trayo iti biyag. Apay arinabi imanen amarabian ka. Kanagat ara ka pa'y sumangsangpat, Janery. Awan parikot iti dayta, mama. Serbesa matlaang ti ininuman mi kin isagani. Nun samot ti atap ko. Nga anya? Nga da pagsaysayangam iti oras ken kwarta iti club. Awan, mama. Maamwak tumatlaang ti puno. Ken saan kang agbidot ko nagmanan, asisik karudan a babae lang ti pagmauyungam. Kunak met asa na mapasamak, mama. Nalaksid no talaga akas ti destinig. Anya a destiny? Amani po iti bagbagada a kapitakan, ti pakasaraka iti balitok ko. Anya? Laglagipin niyo, mama. Ora ilumlum mo iti kapitakan ti may sa balitok. Balitok tulat ta. Ket agrimat ti kinabalitok na. Iti kasta pa nagsasaom. Dumakdakkel ti atap ko nga da pagmamauyungam amay sa akalapati anababati tayam na ako nata. Ito na ang araw natin. Anya itanda ti ang mapaspasama kanyak. Apay ang nagka-interesa kiti may sa babae. Ket manipod pa iti club nga ibagbagada a lugar dagiti alapati. Anababati tayap na. Diyak maalat iti tuturugak. Saan asumina iti panunot ko ni Shaina? Amin ka di nga adda iti dayja a lugar. Ket nababa amin ti tayab na. Amin ka di nga iti dayja a kapitakan kat awan balitok. Nasken ama amak ti kinatao ni Shaina. Uray anya a pamuspusan. Girl, I need you. I need your love.
Ako na ti floor manager mi. At da kanong to alalaki amang sapsapul kanya kiti Rabi eh. Asino nga tadaki jay? At da ka na ti corner table. Daki jay. Mailasin ko ita. Ay. Agur order da. Asit kak man ita. Good evening, sirs. What can I do for you? 2 rounds a serbesa kantay favorite ni architect as sling lapayag ti baboy, okay? Okay, sir. A moment. Una nga lang ti order you. Thank you. And with ice cubes please. Oh, yes, sir. Thank you Shaina. Welcome, sir. Awagan taklaan no dapay order you. Adaman la damagak. Anya day jay, sir? Saan ka simrek iti na minsan arabi One, sir. Adalain na si Kasok. Excuse me. Shaina, saan ka diya mabali na kadwada ka dito table mi? Kasaritak ti floor manager ya. Kaya't mila nga da makasarsarita mi. Ay, sorry, sir. Ngam sana ka mabalin. Kailangan da dumakakadwag, please. Okay, maawatan ka. Ang mabalin da kakading awisan after duty. Ay, ad-adamanan asana mabalin, sir. Masapol kami na makaawid ang kadagos na malpas ti Jotik. Kasta ka di? Sorry. Excuse me. So, saan ta mabali na ka-table, parts? Wan nga rod. Mangayab ka iti sa bali. Ha? Iso ti pagdamagak may ipapan ka ni Shaina. Oh, kunak man no agawid tanta remortan. Wen, adala ang urayan ta. Sino? Urayan ta arumar ni Shaina. Anya? Kaya't ko amamuan no sa lino ti pagnana adan na. Katintong bigat. Sa paag timapan iti lugar da. Kat ado ti kayat ko adoktalan. Ne. Aguray ka. Sabalin sa dayta na. Curiosity lang, Pards. Sa anak ang mamati. Sigurado, adanaon o nag-akay papananday ta. Nakayawan ka kinkwanan niya. Ay, san ko nga mo. Ang interesado ak ang mga mo itipod no akabibiyag na. Ang kasanon no maamuan ni mamam daytoy parts. Saan ka di ako nam nga da ipaspasigod na? Wen, ngam saan aday tatitubang no nasuli ti ayat amarikrit nam isagani. Oh, wow. Tangay saan na kaya ti kadwa na amang ted iti kanayan ng impormasyon may ipapan kan siya na. Siyak a mismo ti mang doktal. Ay, kaputa nag-meeting kami, pay. Ada ka no, paserve ti boss sa breakfast. Dito yung matang nagpalabas iti oras. Sa paatulatan ti agawid. Oray katawan classic in tunbigat ta eksakto mo't a University Foundation. Ilat ko latan iti may sa sofa dito dressing room. Oray tapasig kami matababae dito eh. Kanailat nga iparit ti boss ti sasarak na iti boys iti nasawa kwarto. Napuyatan ta nanguray iti angin, parts. Siguro, naturugan iti club. Amom ka di pa deta intun bigat magsublita? Wen, nas ka na mamuak no ape asa na nagawid. Kalpasan ti duty na. When no off time na. Wow Talaga mata.
Abak mo pa iti investigador wenno secret agent iti daytan. Saan ko matamaawatan iti bagek? No aping interesado aklaw na ken kuanay sagani. Sa anak lakit di nga agbidtot. Mariknak ket addan naun o nag-arason. Ket ayat tiga puna parts. Maybe you're right. Kita man langan niya. Numaminsan, pudno tay pagsasao, abulsak ni ayat. Wano, ti tao nga agayat. Isumad lagayam ako na masan ka na sumangpad iti parbangon, anak. Wen tatang. Baglangan tada ti silpon na ginatang mo nga iba't batim kanya. Wen dakkel nga minti maitulong dayta. Oray kat dagiti lang mo't lalakaan. Tinapatag, maawagan kayo. Awan anak ko. Tanawan pa ka mom. Kat saan kasi mangpad iti oras nga mo kaysa sangpit mo. Hagda nagaklakit diya. Sige tatang. Isaganak lang ti pamigatan tayo. Kalpasan na, maturugak. Ay, adda na luto, kanak. Nakaprito ako ni titlog, na ikirog ko pa yung tinapoy. Oh, nagimbag kayo, tatang. Talaga ha? Love you, tatang ako. Huwag anak ko. Girl, I need you. I need your love. Ay, sagani. Oh, tita, nakaawag kayo man. At alang kayat ko ang maamuan. Kat ibagakan ka isagani. Nadagsa na basol ti agulbot. Ibagaman kanyak ti pudno. May papanitian niya, tita. Ada ka di pagmamauyungan ni Janery a hostess when pokpok? Awan ang mok, tita. Imbaga ka basol ti panagulbot isagani. Amok, tita. Isong ibagbagat tipod, no? Sige, maamwak tumatla ang tipudno. No kasapulan amang tangdanak iti detective tapno maamwak ti kalukwan nyo adwa. Aramidag. May samute nga isagani. Sanak amamati nga awan pagmamauyungan ti anak ko a hostess. Pards, nalaos ti pungtot ni tita. Anyalakit din ni mama. No asin na di tanti ikarkaramat na. Angem siyempre, dinay to damaksa. Tapod numat nga awan. No pa'y adda nagka-interesam. Saan ko man ngam mo, ta kastyumat tanti marikrik na isagani. Angem pards, adda balaag na. No kasapulan ka no amang hire iti private detective. Tapno maamuan na lang ti kinapudno. Aramidan na. Oh, tanya ko mati maala na itikasta nga aramidan na. Well, saan ko nga mo? Kanala, ikabi na nakasta. Anya ko maita. No isubilang ti nakarik na akit ayat. Sa bagay, Awan makapawil kanya kisagani. Ngagpapan kan mama. Pards, Biyag ko dahitoy. Ken pakasaknan ti pusak. Sige. Kasaritak ni mama inton sumangpetak. Anya kayo maten mama. Iramraman nyo pa'y ni isagani. Nagpulong kan katipada malangkong. Anya ka di problema yung kanyak mama. Mabainak pa yan kan isagani. Tainong tanyo ket din. Kapulaan iti awan ka iskan na abanag. Janire,
Noan niya lang amin ti sumsumri kiti panunot yo. Saan da kumabiyangan, no mga sawa ako no saan. Kang runaan iti amin, no asino ti ayatek, no asawaek. Tasak mat ti makidan na, saan mat ada kayo? May turad na ko na pagsaritaan iti kasta. Sorry, mama. Ngam saan mat ngaminan ahusto ti aramidin nyo. Para matlaan kan kadaytoy. Para kanyak. Nupod no apagsaya atak ti pampanunutin nyo. Bayandak na rod. Ken no bilang man may salanga man nala, wenno serbidora iti club. Wenno sa dino pa'y dita apakarik na akit ti ayat. Panagkunak. Awan dakkel nga isyu dita. Saan ko nga ipalubos ang mga sawa ka itinapidpidot mula ang iti club? Urayam amatayak, sakbay amaramid mo dayta. Anya. Nalawag tinangag mo. Sige. Tangay kasta ti ibagbagayo. Saan ako na mga asawa? January, mabit lang ta. Sa dino ti papanam. Mabit lang. Ayun na lang, mama. Napasaktak sa amat ang tirik na ti anak ko. Di naklangamin maawatan. Para kan ko na ter aramitak. Pimanaw ni January. Sa dino ti papanan na. Diyos ko. Ang mga noan niya kiti ti mapasaamag iti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Napasaktak sa amat ang tirik na ti anak ko. Di naklangamin maawatan. Para kan kuha na ti aramidag. Pimanaw ni January. Sa dino ti papanan na. Ay, Diyos ko. Amang ano niya kitin ti mapasamak iti anak ko. Ay, awagak man kit din isagani. Barang no agkita da, wino. Awagan na ni January kat agkita da. Ay, amangan numapan agbartek ti anak ko. Kat anya ti mapasamak ken kuana. Hello, tita. Hello, isagani iho. Nagsubang kami ken January kat nagdardara sa pimanaw. Kunta ka man, iho. O sige, tita. Ay, amangan no anya kitin ta aramidan na. Kasta ka di, tita. Italaang ang nagsubang kami akastoy. Nasaktak sa dirig nana. O sige. Padasa ka kuntakan. Okay. Awagan nagnubilang tamakontak mo. Please. Wan, tita. Sige. Agyamanag. Bye. Awan ang yaman na, tita. Bye. Kasla mapugto akong tinagsubangan da. Maipanggap siguro kan siya'y na. Ito na ang araw natin. Pards, sa dino tayan mo? Ito'y kabarbarong ayuyan ta. Anya? Umay ka no kayat mo. No saan, okay lang. Kayat ko lang tagpalabas iti oras dito eh. O sige, sige. Umayak. Agbala sa klaang. Sige. Bye. Bye. Awagak pa ni Tita Carmela. Anya lakit din dagito yung agina. Mas dawak mo titigayam ko.
agayat san. Ngam iti pa'y may sanga. Ah, sa bagay, biyag na dayta. Awan karbengak ang makibiyang no asino man ti pakarikna na iti ayat. Pards, anya ka di talaga ti issue. Sinitar ko ni mama. Panggapit ti panangungot na ken ka. Rumbeng ka di akas jay. No asino la atao ti yung ungtan na. Bayam ko madayjayan, Pards. Saan bro? Kang ronan ti amin. Ti madi apamati na. Ti panang husgawan no panang judge na iti tao. Apay. Gaputag trab-trabahon iti makuna na babaak kita apanggidan. Dakasan. Wan matkit di Sana gaputa isakit ko launin ni Shine na. Ngam in general ti kayat ko alawagan. Tay kunhada nga rod parts. Tay balitok. Uray ikabil mo ijay kapitakan. Agrimat tulat ta. Maawatan ka iti dayta, Pards. Fuera de los buenos. Ado ti makitam. Ipagarup mo ang mararaem. Ken nakangat nga to a tao. Ngem gayam, rinukir met ti aramid na. Saan ka di? Podno dayta. Ngem saan namat akayat asawen? Nga amin nga agtrab-trabaho siguro iti club ket narugit. Wenno nababati kinatao na. Adamat kit di kalintagaan, Pards. Iso nga interesado ak isagani. Curiousak lang gini siya na. May sa servidora iti club. Makita met. Saan na akayat ti makitable? Kayat na asawen. Na iduma kadagiti kakadwa na ijay. Akayat dalat ti makitable para itidakdak kilatip. Ken amo tayo, Mat. Nga dadagiti sumurot kadagiti customer da for additional service. Mawata mo ti kahit ko asawan, Pards. Day tangarudkat. Day tangarudkat isagani. Ngam saan mat nga tanga amin kat kasta. Kas kumakan siya na. Di na pa'y kahit ti makitable. Kat nupod no ang tiatap ko. Dayawag launay. Ta isamira na pa'y laing ti agadal. Isagani. Girl, I need you. I need your love. Agan-anad ka kuma, anak ko. Wen tatang, ganda kayo mat. Saan kayo unay agbambanog? Wan, napigsa ako, nanak. Sa nabali tatang, basit lang na panaganos. Ikararag tayo makapagturpo sa kuma. Kat makastrik akto itinasaysaya ta trabaho. Kan saan kayo tumatang nagpidpidot iti basura? Malala. Dakkel ti kaasi ti Diyos, anak ko. Wen tatang, basta saan tayo asuminsina kan kwa na. Nawan taami na blano. Ken kayat tayo nga aramiden. Katrumbang ikabang tayo kung kuan. Ken idawatan tayo ti bendisyon, anak. Gusto kayo. Tano niya ti pagsayaatan na, iso ti matungpal. Kat awan kabailan tayo amang tubngar. Sat ko na magawid ang tipadagtuglip ko nga may karikatak.
Nagrigat ti kastoy. Ikarigkata ka tunuoyin ti rapahap ko. Para dahito kada kami kan tatang. Diyos ko, tarabayan ako ma. Ipaayan na kumapay itinananay akirad kan pigsa. Tapno maandurak amin dagitoy. Napaanen ti anak ko. Ngam di na kinasarita. Liklikliikan na ti panagsarita mi. Ngam, agyaman naglaangan na nakasangpat matlaang idirabi. Intulod gayam ni Isagani. Awan kadit karbangak amang kita iti pagimbagan na. Nang runa iti may papan iti pasaknan ti puso na. Kasanon, no sisikarudan ti matumpungan na. Ay di pa ikat. Ay, saan ko lakit di ngay palubos? Ni Sheila ti umawawag. Iso kumatikayat ko ang maasawa ni Janery. Hello, Sheila iha. Nakaawag ka man? Anya? Agbalikbayan ka? Wow! Kaano? Sumangpat ka no ni Sheila. Daytoyin ti gundaway. Masapol amapagin na si Dagko ida ken Janery. Arami na gamin akabaalag. Ay, baliwan nanto kano ti umawag. Ket ibaga na ti aldaw ken oras a posible nga isasangpat na. Ninto Janery ti baonag. Uno, dua kami to amang sabat ken kuana ijay airport. Sarita kayong gantita, Carmela? Saan pa'y, aday tayo di kusina. Ag kami ako mapay, ngam naglayo na ko narimwara. Masapol ngagsarita kayo, Pards. Bayam latan, Pards. Uste, adagayan paramit ko kan ka. Oh, anya dayta? Kaya't ko talaga doktal hindi napod na. Maipapan kan siya na. Ang kasano? Pangaasim. Tulungan na kumaamang panunod. Awan mayat nga agsaw kadagiti katrabahuan na. Bawal. Wano maiparit kano kadakwada ti mangited iti impormasyon. Iti sabali maipapan kadagiti kakadwana. Nga oray nga ta ikantay ti dakkela kantidad. Dayta ti sangkong ammo. May salang ti amuntay sa gani. No sa dino ti pagnanay adan na. Tatang, adan na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Yan ay tanak ko. Nakaragrag sa kasimbang pet manipod pagadalan. Dahito ti class card ko, tatang, oh. Naganga ato ti grado. Kitakman. Oh, nagmayada na nako. Ay na. Tatang, nakaragrag sakag. Kat numamentinar ko dahito eh. Ada discount ko, tamay sa akto na din lister. Oh, kasta ka de. On, tatang. Basta ti kunada kanya. Ay katsaysayate mo. Talaga, say-saya atek. Kat da kayo ti inspirasyon ko. Love you, tatang ko. Uy, namaragsa ka naklauna yan ako. Tauray ka sa no arigrigat mo, kat maanduram latta dagita arigat. Girl, I need you. I need your love.
good news. Oh, adto iti address ni Shaina. Good. Ang adakan ka no surutan ta inton madamdama. No off na. Padasan tang Ryan. O sige, ayabam. Agorder ta pa iti 2 rounds. O sige. Padasak mo ti mga iti additional info di registrar. Saan da kami na basta mang tedijay? No awan tinatag sa na rason. Mhm. Nga alam ti impormasyon ti tunggal estudyante. Kumusta ka, Shaina? Okay lang, sir. Kasano ka di makasarita ka napaot basit? Ha? Mabalin ka di pasyaran kay Jibalayo. Ala, sorry, sir. Maturog ak namin iti aldaw. Nga ure pagbitlahan. Amang, kayat ko ti makisiningad kan ka. Siyak gayam ni January. Nice meeting you, sir. Ni Engineer Isagani matikadwak. Hello, sir. Uray makisarita kami nga rod iti manager mo. Kasarita ta ka lang, uray pagbiit. Anya? Awan da ka sa panggapmakan ka. Kaya't da ka lang makasiningad. No? May kari kami dito katwak. Saan nga iti dayta rason, sir? Ngam- Please, Shaina. Ha? Ulitak. Awan dakis nga aramidan mikan ka. Or panggap mikan ka. Dan sama nang itulod keng ka, anak. At nga ro tatang, nagpilit damat ngamin. Sa anak ko na nakapagkadkad, kaputayin pa kadadakmat kini boss. Kasta ka day. Ngam no saan da akin nasarita ni boss? Sana ka sumurod ka dakwada. Tanya ti amok, no dakas ti panggap da kanya. Ayun, anak ko. Saan ka bastag talagang sumursurot? Talaga saan tatang? Ngam, nagtalikak matlatan taamo ni boss ti panangitulod da kanya. Nasayat. No bilang pagkaramidan da kiti dakas, saan dan to makalisi? Ay, una. Pasino ka di dagidya ita kastalatan ti ayat na mangitulod kin ka. Arkitek ka no, kan engineer da tatang. At dan samot sa balya pinsardakan ka no panggap da anak. Konforme kadakwada. Ni, anya ti kayat yung asawan. Amangan, nga gusto ti may saking ka. Ay, anda gusto ka niya? Kadakwada, tatang? Anda gusto ka niya ka professional? Ay, Siyak? May sa marigrigat? Nga agtab-trabaho iti club? Ako nada nga umok dagiti kalapati ang nababati tayab na. Ayatin ti may sa professional? anak ko. Sa bagay, ada kayat ko panagnakan tatang. Ipanagnak ko asaan nga amin nagtrab-trabaho iti kasya lugar. Kat saan nga papada? Awan anak ko, husto ka. Ada tayo pagsasao tatang. Ore ilumulumo ka no itipitak ti balitok. Agrimat tulat ta. Husto ka anak ko. Ngam iti panagkita ti sabali. Nang rona nagiti managhus ka atat tao. Narukit amin nga nagtrap-trabaho iti kasya a lugar. Oh, anya, Pards. Naragsak kan. Adon tinamuam. Amom pa yan ti balayda. Wen Isagani. Anya pa ti kayat mo amamuan. Kaya't ko ang makasarita ti amana. Kaya't ko ang mamuan no iso tinakita ki University. Wan nga agpaiso. Saan na natakamat dayta? Sa anak lakit di ang nagbiddo ti Sagani.
isu iti nakadinyong parko. Nobelang pards. Anya ti panggap mo? Ijayak ti tulong ko kenkwana. Tapno saan na marigatan. Talaga lang ha? Ngem kayat ko amaamuan. Noan niya ti kasasaad na iti biyag. Oh, anya ti aramidam? Uray tamo kong ti balayda. Pasyarakin ton Domingo. Tawan serrek na iti pagadalan. Nakarubuhat ka madanak ko. Nakadi papanam. Ni, kunong na nakasukat kayo matan, tatang. Agsukat. Napapananda ko ma. Ala, nalipatan yun na Domingo ita. Mapantay makimisa. Uwan niya. Di ibagang agkabaw kayo. Mabit lang nga ron tagsukat akbit. Diyos ki. Nalipadak pa ikit din. Ay, yapo. Ni tatang kit din. Na, wata nagsartang alugan iti patok ti balay mi. Dito yung nga dati umayan tinaglugan. At dagayin pa panan niyo, Shaina. Ay, wan sir, makimisa kami kan tatang. Ay, sir, ni tatang ko gayan. Kumusta kayo, tata? Tatang, iso ni Architect January. Imbagal daw yo, sir. January latan, tata. Mariano. Mariano tinagan ko, sir. Pakaydayawak ti makaamam mo kada kayo, tata Mariano. Ay, good. Kastakmat, sir. Mapan kayo ka na makimisa. Agkukuyag tayon. Aglugan kayong itilugan ko. Kat makimisa ak metten. Girl, I need you. I need your love.